Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka arpoi terik mutau bna yayong arajar kat kendai, kedai kesngi, jong kejingwan ka ulo badum, hakari shridan ka, kebelang ru kesngi, kebakir ngai kristan, kidang rakhe paskha, ne ka Easter Sunday. Hakani kesngi, laispa san pukandai ngon kiriu loi, kila do la kejing em, na kejing tombor kila no, haki lai tuli ki yumani kristan, hakanong ba jong kari shridan ka, hakalombo, bat palat san spa ngot kila mensa. Hadian kini kejing ja ke pertai borak kawai kila penram jor ya kini kejing lek haupot kila no barki kubor ngolam ru kila tu ciki bahiyang hasam jong kini ki balayap hakani kejing sya thombor ya kejing elang ngolam hakani ngonong ba shulong ru lapelong hakajan miet jong ka arpsan terek mentau bna yayong arajar kat khandai hapok khandai la ya ka bala pelong da kan hon Meghalaya Citizens Forum hakani jelang ke balalong nuduk ke porsan beji hadu ke pon ru beji janmiet lapenong ru ya kejing thang mamati kum kadak kejing ngolam halor kani kejing sya thombor hari Sri Lanka haka arpoi trek mutobna yayong arajar kat khandai na kiriu pokmat ki balawan bani sementa hakani jelang thang mambati ki kinthop yo menteri sarkar jong kani kejela uba AL hang bat uwai niki MLA jong ka BJP uba san bor sulai Ini nagaliang jong ka BJP ru, jong ka Meghalaya BJP. Jong kalang ni Basan Boru I Honorable MLA jongi. Ni tikum gini jingja dan lele ru nginom laban priang ban ni widely condemn. Tikum gini jingja baga jingle kano ru khamtam lele hayeng mani. Ka si jong ka paskha ka Easter ka si jong ka Easter. Kadi ka si ka ba baru ni buram ya kejengwan jong blame mo Yesus Kristus kani ka perthai ikan ma buram nam ta ka jenggu pakai ja kum kani ka jengja ba ki don ki riu leno ki ba pendriam khamtam dele ki ba lui ki ba lech ying mani ki ba lech ki kimde ginong ban ele bano inde ginong kai ka ba susi hadu kata pangi ongru yang ke sarkar yang Narendra Modi upo Honorable Prime Minister jungi wadi ban simkai kani wal wadai ban I tinge ru ya ka government hapo Sri Lanka ba beli gi ja gum gini gi jingja ba pani sai kadar ba security jong Sri Lanka kam shimla dan kit kya ai ru em banyadai ki nong snong jong ka ri Sri Lanka ti kumi gini gi leno hi dei ban pensudom kum gini leno amde ban aila de ki number ba kum gini ki jingle ka jongki kila ban ja hangno ru kila ban ja sa ngno ko percaya ngno ko riru tiknang ba de ban pendam be sisendan ya kum gini ki terorisme ki leno ki ba shim ya ka jigim jo ki ba lui very high time mangi baro kum ki brio ki ba don ki jingkir kli nagamunta ka imlang salang gini ban ya telilang bala da hak no benuru badi ben yarap wadi ka sarkaru bad penduk jat ikum gini ki nong ya le kam sniu abase junga ki paiba pangi ki paiba barong ini ban condemn ya kini ka jingle jong ki jong gini ki leno pangi ongi ki paiba pangi dualam na kementa kitu ki bala yap buat kitu ki bas tom benta ba blei un ai ki ka jingsuk beneng kitu ki bala layap ke laklat agni ke jing thei jong di bom ke jing suicide bom joki par kum jorung I duai susu dan kementa ka jingkot jingkya dan tak itu ki pang bu sitom agni ke jing sa pan thei bom dikata ka diga masjid dim tagi bagi paiba baro ong di ben yang ka wei di ben long lang ka wei menrat ding kong ya kum kini ki jat teroris hingga kini ki jat leno ki bapan sniudur ya ka imlang salang ya sausi ilang ya persalang he alor ni ding dia bersufi kamtra magasngi ka bakentang agba
tentang mo kapaska jong Yesus Kristus kalong gajing kanben yaki padru nget Kristen magajing temu jong ni teroris kile no le siban penduk jat nak bakile aku ne yaki nyam gi befer haba ki kuat bani yang tang kawai be kanyam dia ngiri benulong ki ba husiar bat nagalyang ka government ru ki kinong sensar sinong kiseng bahalang boro kila de benulong ki ba adakar nalu menta kumbala ong manure kalaja Switzerland la tangga yang mani kalaja Switzerland ka ki suicide bombar gitu ki leno klalej ban betai ki yang mani kala ban jasa angne boro tinggi de benulong ki ba husiar tegi paj baru kala di ban wan syakmat ban ai ke kersan bagian ai ka apil syaga government ban penklan ya ke security ya ke intelligence kang bangi di ban long alert bakum la mentip kini ki jaj beriu kajem perhat perdan jongki kamlong kumki beriu ki balui kumangi kajem perhat perdan jongki kalong kumki kum palat iki marat kabaklan nur ban IT kajing im ya yela dia berban simpat yang jim jongki spa ki lak ya ada dia kapor kala i bangi bani atli bangi paru ya kan kajing penremjur kum ya kineki jaj benriu ki bam bomman kana kapertai lagi paru kajing problem na bata kitu ki bahing ki basam ki blado no yang lagi jong ki bai ki baton kum juru ngi boru kajing duai na ka bata kitu ki ba pang ki basitom bagin yo kloy no ya kajing ko jakya